kata yangore ni kalo epek kalipot lero ni anyuola ojwang'ogi. Jodongo yangore ni ok yud thieth makare, chiemo kaachiel kod sir mag oganda. Ka oloso kinde romo mar chiwo kony ne jodongo e Wundanyi, Lina Chao ma otelo ne chenro ma oyango ni dwaro nitiere mondo mi oganda osir jodongo e yudo ngima makare. Kata kamano, lakteche mag riwruok mar Equity lero ni nonro margi yango ni thoth jodongo onge gi nyalo mar dhi yudo thieth e wi tuoche matuoyogi kama oting'o tuo mar sukari. Oganda koro kwa mondo mi obed e ong'ala motelo mar siro jodongo e gwenge makono. Nyaka sani 45% mag jodongo e kor gwengego ok yud arita mar ngima makare. Magonjwa yao wengi ni pressure, hiyo blood pressure. Wengine hapa zilikuwa juu sana na ile shida yao kubwa ni kununua madawa. Tungewasaidia, tungechanga tukanunua madawa zao. Wengine wako na hizi arthritis, wanaumwa sana, tungewasaidia tukawashika. Na kuna mzee mmoja hapa alikuwa 91 years. Na wengine naona ni wamefiliwa mapema, wako lonely, watu wao wako mbali, hawakuji kuwasaidia. There is a lot of malnutrition. And there is also the aspect of lifestyle conditions like diabetes and hypertension. And interestingly, some of them are living at home alone, and no one is taking good care of them. Watu ama vijana ama watoto wamesahau wazazi wao. Kwa hivyo wazee wengi wako lonely, wako wana upweke. Kwa hivyo tumeona ile hali ya upweke ndio imefanya wengi hata wameathirika kiafya. Tunasema kama tungepata kweli hii nyumba wawe wana socialize pamoja. Manake binadamu ni awe na mwenzake, lakini wengi nimeona hawana wafanyikazi, hawana watu wa kuwapikia. Kama mama kama